bobohan Oh, Mail tuh nah. pantasan lah musuhnya Nah, tuh Mail. harap memang Tahu jelek. Cil Mail. Kami aja nih bintiran batis gara-garanya nih kalau main. Tapi lah kebobohan kami ini bila tak minum cau habis meluyuhan awak kada kawa lagi main. Soalnya lah jar pedatuan kami ini minum niur lama awak. Oh, pantasan kalau gitu aja tahu wae Mail tuh pepadaan ulun juga di kampung nih kan. Mail tuh beberi memang harap tuh menandang niur kan kawannya tuh. Harap memang Adingnya Messi tuh Cilai. oh bujur kading kakak kapian nih berdua. Bading tuh Cilai. Makanya mirip benar. Nah, rancak lahi ja. Soalnya Acil denger-denger pian nih rancak lahi on Mail. Dari bahari itu Cilai ulun kelahi terus on Mail nih kan. On Mail nih rancak lahi gara-gara kelikir aja bang. Nyepitik ya kalau bahari itu Cilai. Mail yang Bila pidik. kepian ya rancak Nah lahi itu Mail lah. Cilai. Jadi aku nih kalah pidik lainnya. Jantikannya katikannya tuh lain Cilai on kami nih berdua. Ini pijing. Teluncuk aja dipakainya gitu Cilai. Weh, pidik banget Cilai melambung. Aku aja lah bila taruhan tuh kalah Jadi terus. habis terus lah kelikir tuh. Nah itu sudah Cilai. Yang jadi masalah nih keleker kami ini berhutang juga wadahnya Acil di SD situ nah. Bila nukar 1.000 warah Cilai. Tetamu Mail habis tuh bang situ semuanya hangit Cilai.